Anyalaki din! Naimbag nga orasyo amayin papagayap. Isagot mi ka na kayo ti may samaning nga istorya dito'y drama tayo. Anyalaki din! Nagsapa kamutin a bumangon lakay. Wala ta mapaan ako ni Jetalaon. Nabaran to man ang tidarang tiinit inton madamdama. May mayat no nasapa ti panagtrabaho. Inka man kidyag timplay ti kape bakay. Ay naagid data pa'y lakay. Madamdama kantun amapan. Uray tulungan kanto. Kisnak man kidi lakay. Pagustuhan nakmutin. Uray italay. Anya, ay nabirta bakay. Lakay ken bakitan. Ada pa'y larik nam aya iti kakasta. Kay ada pa'y apay. Awan ka din tirik nam lakay. Ay na, saan tan akabailan? Panunot mo langan tinapigsa. Taltalon langan ti kabaila karadwain. Jakon kabailan. Nang runa ta nagtikagenday ta. Anya! Umay kan ananang, agiddan tan amangan. Apay, napan ka din nagtrabaho ni Tatang Ijitalon? Nanang, itay pay lang asuman na uak. Ngam didak matsugsungbatan. Nay, nakamisuot kayo pay. Apay ka day. Nagapa kayo kan ni Tatang? Mangan kalatan Elsa anak kao. Madamdama akton amangan. Apay aya, nanang. Adda ka di parikutsyo. Damagam to ijay bakla nga amam. Anya? Bakla? Kunayo ka ni Tatang? Kay talaga mga minabakla. Di nakpay mapagustuhan nga oray maminsan laang. Agak laang may tidaw-dawatak. Ha? Ay, anyalakid din ayan, nanang. Day talaga yung tipagpupudutan niyo. Ay, masurunak ije amam. Inton kwan, mangsapunak iti sa bali a pagpaprusak. Anyalakid din ni nanang. Maditikas na nga ibang bagayaw. Kababay, no adda makangag kada kayo, nanang. Nainbag nga oras mo, Mariberta. Nay, si kamagayam maritanya. Ay, katsumra ka ah. Agyaman ak, Mariberta. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak, Mare. Ay nga maguray ka. Nagrasay matanday ta suot mo. Nagkiting pa'y ta oray lang makitkit ang tapusag mo. Naa. Wala. Kita man no saan nga agbuligaw-gaw dagiti mata ni Ernesto nga asawa no makita nati kastoy alanga. Anyalakid din ay Mare Berta. Unay daytan. Ubing pailaang tirik nam. Ay katuan mo't maray. Abay, sika. Awan ka din tirik nam. Anyalakit din Maray. Ay no siyak, awan dagita. Nay na. Nagumuman tayo dita biyag iti kinaubeng. Ay, siyak maray. Adapay larik na. Gaputa adapay malabasit alsam kaw. Kun agrig-rig laakpay. Ay na Maray, maditikas ta nga ibagbagam. Imposible mat nga agbinulan ka pay lang. Kat imun una ka pay anagsardang ngam iti siyak. Oray, basta adapay larik na. May asim pa ako, anaw. Anya? Biliba ka talaga kan ka, pare Ernesto. Tanya ko matipagbilibam kanyak, pare ang taon. Bilibag kan ka. Tauray kas talo makay kan kat napigsa ka pay lang agtalon. Napigsa ka pay lang agaradaw. Day tamat tipagyamanak paray. Ang talon lang ang timaradaw. Tayag may sabang kagkaw, ha? Nagtikagan, gapo tadjakon maaradaw. Ha? Anya laki din. Rabak ko lang jay paray. May kanta, gawitan, tanay. Rapiin. Maturog ka kada lakay. Ay, wan ba kahit tanabanuga ka nagtrabaho iti taltalon? Sangunak pa'y muta. Adda pa'y aramidin ta, sakbay ang maturog ta. Anyang amin ti aramidin taya? Agin indistorya talaang. Rabin, maturog ta din. Anya ka mutang, baklakan samag. Amom ka di anagdigosak para itarabi ay. Anya laki din ayan ni bakit.
Tinbaga kemetken kan atalon lang ti kabailah nga radwan. Jakon kabailan nga radwan day ta nagtikagan abangkag. Ay salbag ka! Ha! Makapaawan ka iti kanas! Sigurado, Tata Anton. Madanunan tamanan ijay talon ni Tata Ernesto. Sigurado Kano nagsapa day jay apada kalakay nga umintra ijay talon. Kitain nyo ti sumungad, Tata Anton. Nimad Mariberta. Anya lakit din. Nagkiting ti suot na. Apayakas taon ay ti panangkita yung kanyak. Ay, Anton, bagay ko kadimo laeng ti suot ka. Ay na, Mariberta. Di ka ko magumurgura Ang saan mo bagay ti kasta asuot mo. Kaputa kaskala sumayat bakit? Hey, agawid kan tayong kagpalas. Anya? Di ka man daw. Di mo ka di kayat amakit kita dagitin na pupo daw alupo. Kante chan ka. Ay na, Berta. Agawid kayon. Tamang ano paglulukwan da kayo dagitis tampay di takantaw. Pudno ti kunan ni Doro, Marey. Agawid kan. Tama di ti kasta asuot mo. Agpapada kayon sabot amin abaklak. Di yu pa'y matamo ti makiusaw. Nay, adda ka magayam dito'y salas lakay. Wine, agtugaw ka man, tagsarita ta. Ayun alakay. Anya ka diti pagsaritaan ta. Ay na, mailiw ka mula siguro kanya-kanya. Di ka man nabakbakitan. Ay, agpaiso ka diti imbaga da Duro. Nakita da ka ije kalsada amagmag na ke nagkiting t-shirt ken badom. Apay di ka mabay ni tikasta nga raramidan. Basol mo mitlaang. Apay ngamin adinak man lama pagustuhan nga uray agaklaan. Bakbakitan ka nga ampang. Apay ngamin napilitin na kawang aruden rinak. Jak kayatin da kita. Amom ngamin lakay. Agbinulanak pay laang. Isu nga adda pay larik na ka. Isu akayat ko pay laeng met ati aglailuken ka. Anya, ay agraraman ka bakbakitan. Amaw ka na bayagan na nagsardang ti panagbinulan mau. Isu adinak man alilawan. Manyalakit din to'y lakay ko ay. Malaara ko panakman kiti lakay. Tani malaminak meten. Agulimak ka dita. Imalaldawan kasta ti bagbagam. Arako bumta bagay, makapasuron ka. Anya! Ay, nagkiting manun to'y suot ka. Kita man, no awan ti maay-ayo kanya. Tadinak moten panpansino ni Ernesto alakay ka. Naimbag ngagsapa, Mariberta. Ay, kastamit kan ka maritanya. Naimbag ta magas ka. Ay kita man, no bagay kumulaang to'y suot ko ita. Pasensya kan, Marey, nga mariday ta suot mo akasta. Nagkiting short ka naging pispay tabadom. Kas ka lamang gargari no kasta ti isusuot mo. Anya lakit din aya, Marey. Bagbagay kong tupay, kaputa nagpupo daw dagiti lupokan tiyan kaw. Ay na, Marey, maditi kasta. Anya laangan nga iti makunadag iti makaam-amokan ka. Anya lakit din ay amaray. Mayati kasto'y asuot ka. Kita aglaan. No awan ti maay-ayo kanyak kadag iti aglabas dito'y parangan may. Mariberta, agpanunod ka kuma, anaimbag. Laglagi pa mabalasang jay anak mo, ani Elsa. Kasanon, no bastosan dagiti tambay di takanto. Ha? Lakay, arakupan naman. Kaya't kulaang amarik na inabarang arakop mo. Agpakaturog ka man dita bakay. Agampang ka man akon-akon. Apay, di ka kadi maayayo kanya. Kadigdigos ko. Nagsabunak iti nabanglaw. Ken nagsyampuak. Tapno nabang luak lata kanayaw. Ay, sumardeng ka man, Berta. Uray ko man no arakop lati kaya mau. Agam adamit na ayon na. Awanan, jakon makasakay no iso ti kayat mau. Awan pa'y matganas ti kastaw.
Anya lakit din ti bakla nga asawa. Anya laki din dahito abak-bakitan na ya. Atay ta, nakadigo sa kaon. Ay, agtugawak man pailaing dito'y paraangan. Nimot Anton day ta lumabas. Ay, pukawak man. Ay, Pare Anton! Dumagas ka man pay! Apay ka de, Mariberta. Mapana ko ni Jay Talon. Anya ka di tibagam. Kan, aguray ka man, Mare. Nagkiting kan naging pista suot mo. Una yung tikasta lang ang Mare. Kas kalamang gargari no kasta ti suot mo. Ay na, saan ka laan naruam ang makakikita iti kastoy asuot? Ay, Pare Anton, nataer ka man. Apay ka di-adi ka mo lamang asawan. Napayak nga rod kan ayat, kat nasaktanak unay, iswadya ko ng asawa. Apay ka di adamdamagang Maray. Ay sos, di mo nga rod naramanan ati na imas aluto no kasta. Anya ka din dagita ngay bagbagam. No kayat mo ako, paramanan ka iti arako, kun agak. Anya, ay, pakpakawan mo ta. Ay na, bakbakitan ka lang arudan. Gam na isam ka pailaan gaya may tikakasta. Anya lakit din Anton, alakit din Anton. Aprosa mo dagiti lupaw. Di kaya ayaw ka nagpupudaw na. Amok-mut ka, di mo pa'y napadasan tinaarakop ka na agkan. No kayat mo akat siya kung timangagkan-kan ka. Ay, Ayan niya lakit din tikastang ibagbagam, Mariberta. Panawan ka man lagay. Anya ti kunayo, tatang? Lumasin kayo iti pagturugan? Wen, Elsa, anak ka. Sana balay, tatalumot ti silid dito'y balay. Dalusan man tay bakanti asilay ta iso ti pagturugak. O, di agmaymaysan ni nanang iji silid yo. Bayam nga agmaymay sa maturog iji silid ni nanang mau. Tila rik na ti reng na. Iso panawak man langan iti silid may. O sige, dalusak nga rote bakanti asilid. Ay, anya lakit din ayan ni nanang. Ay, anyan. nay, apay nga daulis kan pungan ijay bakanti asilay, Ernesto. Gapo ta ijaya kon amaturog ita arabi ay. Anya, ay apay ngay lakay. Kat no nagmayat to pa'y ti panagkaidata. Nakapaldaak to pa'y ang makikakaidakan ka. Apay, di mo kayat? Ampang ka talaga bakbaketan. Tagan anok kumangay day ta ke nabayagan ang nagmaga. Ay natatang, nanang, anya kayo lakit din aya. Adda tayo iti sangwan ang tipanganan. Mangan tayo kitding. Ernesto lakay. Apay ngay may kadito'y silid na pagturturugak, bakay. Isungarod alimasinak iti pagturugan tapno di na kon rengrangan. Ay ikwa lakay. Pasensya ka lakuman. Naamiris ko asaan gayam arumbeng apilitin ka no di mo kaya. Naamiris ka asaan anasaya at tikas jay nga inararamid ka. Jak kaya ti agmay-may sa amaturong iyay silid. May ikaw ako na ilakay. Pakawanan na ka din. Nasaya ta nakaamiris kan. Agsalugan tipig sa tabakay. Iso nga adon dagiti santa akabailan. Wen lakay, ket pasensya kan kadagiti inararamid ko iti kalabas. Lakay, mabalin ka dahi nga agkaidata dito yan. Hey, makiturog akin ka. Malala, duatan na maturog dito ay bakay. Ay, agyaman lakay. Anya lakit din aya. I love you very much, Ernesto. Kastamat kan ka, bakay. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, Kapitan! Umay kami tumulong agasawa inton bigat.
Wen, anusan yo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, Kap. Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdang. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman no kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat jay igid ti karayan. Wan, Kap. Ariglado. Ay na, pasensya kayon, Kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan yo kade. Ha? Kwa, Kapitan. Jay... Ijay ili. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ili. Anya? Pasensya kayo na talaga. Umay kaming tutumulong agmula no saan kami abisi, Kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apa nagmumula. Wan, Kapitan. Umay kamin to. Nulakat saan kamin to abisi. Kaya niya di may bagajila lakayan na Kapitan to niya? Agmula ka no iti kawayan iji-igit ti karayan inton bigat. Anya? Kaya niya iti bagam? Hay, masadutak lakit din no kasi ti maaramid. Imbagak nga da trabaho ta iji-ili. Nasayat ta kas na timbagam. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Kan may siya. Irumbang kong maagmulay jay. Dagi jay sidag ti babalay da iti karayan. Saan ka nga na bumarangay? Kan amumutan ti ugali da iti Kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas diya pa nagtutugaw. Kat agpakalaing da nga rod. Bayan talat taidan ah. Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay kat mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Amang ano adda may bagada. Wan lakay. Mapantanang. Sino nga ti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay kat nasayat nga rod no kasta. Tapno ado ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayong agmula. Gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti jak amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmot ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampyang. Apay damal yung kanto niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, ado ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kasjay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ka nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Idala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dati sa udagi kitap tao. Nakasagsadot damot namin. Oy, Tonya. Naa? Apay ayanana. Anya ti parikutyo. Unay ka na talaga, Tonya. Adda kalagayan dito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambanog kami. Ana pa nagmula iti kawayan. Tiimbagam iti asawa. Ada trabaho yo, ile. Ada mo ta talaga, nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputan na tagtagainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay na, Tonya.
No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa'y ti maaramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo matanday tapan nagnam kapoy ti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parekot na yan ay taparay. Saan mat, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho jay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong nga nagmulay ti kawayan. Ahaw, kasano ko mga umay kamay. Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano ngayon. Ngawan tang damay. Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalan. Yung ti mapanagmulay ti kawayan. Nga uray nakapudpudot ti panawain. Ahaw. Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati iti karayan amarigrigatan ngagmulmulay ti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umay agparang-parang kanyak dagi jay nga agasawa? Ha! Amang ano jak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsan da kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nung arod. Isu timbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kayat ti agungay. Yung pagpumpungtutin dakmat ngamin. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko itirabaw. Hun, umapalak nga road, lakay. Na, anya kumangay, ba't ya palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. No kaya mau, mapana mo mangalay tirabaw. Ang sikat ya gilakaw. Katuan alakay. Day talaga ayam. Mala, ingka nga road agbiro ka na itirabong. Na, nagdadakal arabong sika. Allah ka kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbindot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imat ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ijay karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga rodan ti pulos nga awan inturtulong na. Isukit din tinatura da mapanagalay ti rabong. Ha! Agsagana tayo jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfairmat kada kami nagmulay iti kawayan. Mala, bayam. Mapanak nakaklang nga pudno da ita. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin jarabaw. Wan lakay. Amom at analaingak ngaglakaw. Iso nga inton madamdama. Ingka manen mangala itirabong iti karayan. Tailakok manen. Ay kawa na. Di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta. Adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya? Wan. Ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga rodan. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos. Maliyong dayjaya. Ada imat na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan ya. Ha! Pudnon sakit iti indanon niyan dong kanyak iti kalman ah. Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya? Ha! Sana mabalinday ito'y ang mapaspasamak. Nan, tasurotek manday jay alalaki. Ika ang tipagnakman na no ka. Wan bagay! Isu ti rakid ko ijay pun ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwan ta ni Malyong ije karayan. Wen kapitan. Ngam mabit lang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ije pun ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gayon ton bigat. Anya?
tapno agnakam da ja tao. No pa nagmumula, awan da. Hanggang no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Kastayan. Nagdakila talaga. Nagdakila rabaw. Tas lalupot ti bakit na lumag. Sigurahan madakil man ti mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat talaga! Kasla doon tinaalam Ha? Kapitan! Paparian daw! Andong, oh my God! Ang tinulong ta mangirakan iti da ito atao. Wan kapitan, nagawan mat tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan mat mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Saan na maulit pa ay? Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y punti kawayan. Iti kasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Naggapu ka di ije bangkag lakay. Wan bakit? Ado magaya man ti mabalin na purusan. Kastaya, kaano tangarod ngay nga agpuros? Inton Sabado ko ma, nga masapul nga kita ka iti mabalin tatangdanan nga agpuros. Tanudwa talag, santa amalpas dayjay nga agmalam. Kasta ka di? Manungay nga rod ti ayabak a tao. Oray, upat, tapno dago sa malpas. Ha? Ado nga rod ti mapuros ko naktumay. Nudwa laang, kurang Ala, inak nga rod kasarita danana sa ring inton bigat. Barang kayat dati umay inton Sabado. Awan madkit day ti papanak inton Sabado. Kasnaya nana, kat makaumay kayo nga rod. Wala, umayak. Ang mga no adapay ti maayaban nyo adad duma, nana. Ha? Ay kita dumot ti mabalin mo nga ayaban ijay daya. Adda ni Gina ijay. Adapay ni Garay, numayat nga umay. Ayawan nga agpaisoan niya. Padasam ti mapan ijay. Bareng awan papanandain ton Sabado. Alaman nga rod, nana. Inak man ijay balayda. Inkan balasang kau. Ado kaya man ti bunga ti tarong amulan nila kay mo, kumare? Ado mare. Ad-adda nga imadong. Nag-spray nila kay ko iti pang paado iti bunga. Kasta ka di? Katuan Awan mo ti papanak inton Sabado. Tawan mo ti klase dagiti ubing. Sa anak amang itulod iji pagadalan. Agyaman ak kumare ha. Ala, awan anyaman na. Umayak, ta isuka pa'y titangdan ko nga allowance dagiti ubing ko. Aywan alangarod mare, innakon. Namnamaag ti iumay mo inton Sabado. Wan, kumare. Inayaban na ka matlagayan ni Mari Alma? Way, imay ije balay ije na minsan. Husto tapno mapuros amin da iti bunga ti tarong da iti agmalam. Uy nga rod, tapno mamin pinsan ti panangipan ije invat. Aywan Sapay nangina ti tarong ita. Nangag ko iti radyo nga 80 aginggat 90 ti per kilaw. Kasta ka ni? Apaw, tsamba nga rod aday ti mula da ita. Uy nga rod, sapay ado ti bunga na. Nagmayat laki din ti puros na kastoy.
Wala na. Umay ko lang ko masaludsodan no inted ni Alma, di itangdan niyaw nga nagpuros idi na minsan. Ha? Awan pa'y nga mintin, inted na kanya kay. Uray siyak mo't awan pa'y inted na. Pa'y nga ta. Danda ni makalawasan din na palabas manipod nagpuros tayo. Nga maging nga ita, awan pa'y. Jak man ambo kadakwada. Sapay masapol ko ti kwarta ita. Uray siyak nga ron baraw. Awanon ti gatang ko iti kapay. Ang mga numay ito dito'y nana. Kahit pakiala yung tulatan, titangdan ko, no bilang lang. Uray titangdan ni Gina. Sigurado masapol na matinda dyan, nana. Wan ba raw? Ibagak tukin ni Alma no umay. Nasaya at nagranata, Alma. Ha? Apay ka di, tata? Ibagbag ang amin ni Gary di namin sanpay. Nga urayan da ka mapan ni balay ni Sareng. Ha? Siguro. Urayan da titang danda. Nagpuro si Tibuga Timulayaw. Hindi na panalawas. Anya tangdan nga ibagbagada man. Ha? Tangdan nga. Ha? No salud-suden dan tupay. Ibagayo nga awan tangdan da. Ta nagbuntog damat nga gargaraw ijay bangkag. Kas dala pag-ong nga gargaraw. Anya? Iso nga awan ti ited ko atang danda. Nagrarawot dapay. Gaputa indasar ko amin timakan. Kinanda amin. Di daam mo timang ibate. Anya? Ayaw na yan tikasta nga ibagbagam si Kalba. Put no mate. Nagbubuntog dalang aruden nga gargaraw. Nagrarawot dapay. Ha? Diyos mio marimar. Anya lakit din aya. Awanan bain nga Alma? Kastagalam tinakunana? Wan, iso timbaga kanyak di tatang buldog idi kalman. Ay, unay. Kasano ana ibaga na nagbubuntog tayo nga gargaraw? Kat nalpas tayo mat iti husto nga oras. Ha, jak man na mo iti dayjay nga Alma. Nagbara pa iti panawang idi napan tayo nagpuros. Sakit kas jay pa iti aramidan na. Wan nga rod nana. No amo tayo la kumaakas jay gayam ti aramiden na. Saan tayo latan kumaanap-napan? Ay wala. Nga maudin dayjay nga ipapan ko ijay bangkag da. Saanan ang maulit apulos? Ay uray syakmat anana. Saanan ang maulit iti kaano man? Makapasakit tinakam. Nabambanog tayo lang nga awan matangdan tayo. Ay salbag dakiday. Sabagay, sana nakaskas daw da jay. Gapota idi pa lang. Kas jayin to gali daw nga gasawa. Ay, pudno na saan ako na. Sayang laki diti banog ko na pan nagpuros idi na pan alawas. Sayang ka talaga. Ang manyangay nga raw. Ay, polos, asaan na maulay. Jakton mapan idi bangkag da. Bukudan dan ti trabaho da, tata. Wala. Nagalas to gali da. Di dalagbay ni tao may ayaban da. Adda lumastog da ita. Nangruna ta nangina ti presyo tinatang ita. Ay wala. Apay, umdas ayat si kasdaya banag. Tapno agpalastaw. Nalaki din aya. Dagari kan Gina nang runa day di abakit saring. Ha? Talagaan na sakit tinakam da asaan ana itag kitang danda. Ay, baya mo. Urag sakit tinakam da. Tanagbubuntog damat nga agtrabaho. Isuman. Uray ni Gary. Kaslasan alalaki iti panaggargaraw na. Nakabumbuntog ti Jaske. Ha? So, gusto lang nga saan mo nga itag titang danda baka... Ay nalakay, naggapuak ijay ayan ti mulam akarabasa. Mabalinmat gaya man apurusan.
Katuan mo. Sapay nangina ti presyo ti karabasa ita. Uli nga ro. Iso mang sapul kay tikin si atao akadwa agporos inton umay alawas. Ha? Sa dino ngay ti pagsapulak iti kasta kaado at tao. Mapanon kay jay daya. Ado ti mayat amatang daanan di jay. Ala, mapanak inton bigat lakay. Rabi na. Kunak lakit din no asino ti agtok-tok-tok si kamat gayam. Un kumare, imayat, ta umay ka kumasalud-sudan. No kayat mo ti umay inton umay alawas ije bangkag me. Anya? Nagturad kamutan nga umay amangayab manan kanya. Kat di siya pa na itatitangdan ko ididamo. Di ka madanagan kumare. Igulpik to nga itid. Maasi ka kumamot kada kami. Takarabasa ngamin ti purusan tayo kuma. Nagdadagsan day jay. Ay kat, bukudan nyo at itrabaho yo. Uray awan kwartak. Sa anak nga agbebesin nga umay makitangdan ijayan nyo. Nag-aalas ti ugali yo. Ha? Bukudan nyo nga agasawa ti trabaho yo. Masigurado nga awan ti mayat nga umay gaputa kasta kayo ngamin. Saan nyo lang arudan ama itatitangdan ti tattao. Ado pa di sao amang mangagkada kayo. Iba kayo, akasla kami pag-ungag gargaraw. Amo, asayo, alma! Ay, gusto lang na dyan ngayon bagam kengwa na. Barang maamiris da, tibidot da. Maka-amiris da. Sa bagay, kasye pa lang at tao. Into lang da, di kasi ng ugali da. Ay, inyurat da pa'y Ay, wala. Apay, kaano da kanong agpuros iti mula da karabasa ya? Naku na idi may ijibalay nga inton umay alawas. So nga ambangan no, bigat siguro. Ay, sapay la ko ma, tawan ti mapan. Sapay la ko ma, tawan ti tawa maayaban da, tapno agnakam da. Ay, wala. Bukudan da, ti trabaho da. Alaman no ka ba ulanda? Sapay nagsangat di pangibunagan da, no bilang laan. Kasanday to yun lakay. Inton bigatan ti in-schedule mo apa nagpuros iti karabasa. Ngam awan pa'y mati na ayabak uray maysa. Anya? Napanak amin nun, ngam awan mati mayat. Mala, di ka matanagan. Tas siyak ti masaba mo rin ton bigat. Ha? Inlakman ay aywan ni Gari inton bigat. Kayat na nga ta. Barang ano kayat nati umay. Ibagaktukan ko ng igulpikton nga itad titangdan na. Uray titangdan na idi asaan ana itad. Napno umay. Ala, si kangarod ti makaam mo. No adapay ti maayabam. Ayabamon, tani, kasapulan ta ti ado nga agpuros. Wan, bakit? Paglakit din tanadanon ka dito balayo, pare. Ha? Nay, si Kamat Gayam. Nagsapang mo tin, pare. Awan, pare. Ang mga noon ti papanamit ang aldaw. Ay, awan mo, pare. Kas makita mo, nay, nagmayat ti pa nag-relax ko dito indayon ko. Kabayatan ti pa nagkapay. Pare, ang mga no kayat mo ti umay makitangdan. Ha? Awan nga minti maaya baka kaduhak nga agpuros. Kan nagbunag iti karabasa amulak, pare. Sabay medyo adayo. Kan sangat ti pangibunagan. Kasta ka day. Apay paray, di inaramid yo kada kami asaan nyo nga intititangdan may. Kan ibagbagayo iti likodan may. Nagbubuntog kami nga agtrabaho. Kan nagrarawit kami. Panagkunam ka di kayat ko pa iti umay. Ha? Bukudam ti trabaho. Kasla di yung amin kasapulan ti tulong ti tattao iti kastang inaramid yo kada kami. Inyalaki di na pa nagpampanuno na ita paray. Pare. Ure awan ko kwardak paray.
Kay kaya't ko pa'y nga ginindayon dito yay, narubayan ti balay may, ngam ti mapanag-bunag iti karabasam. Bunaga masikalayang baray. Salbag ka kayo di baray. Anya. Saan nga umay nigari ita? Ay, saan nga ron bakit? Asino ay nga tang timapan ko ayaban? Padasam nga tatimapan ijay ayan ni Tata Buldong. Ha? Barang kayat na ti umay, tapno adda ka doon nga agpuros. Uray saan mon apagbunagan talakay muteng. Unag paiso Mapanakin ton bandamdama. Mala, umunag ka nga rudan, tamamigat tapay nga umuna. Sakbay ka amapan ijay ayan na. Anya, siya? Ayabam ngagpuros iti mula makarabasa. Un kumatata? Por Diyos por santo, pakawadam. Ha? Oras siguro awan makukwarta ka. Sa anak ngagbibisain nga may makitangdan keng ka. Anya, nagwaras dito yung lugar tayo, tikinalas tiyo gali yung agasawa. Agayab kayo, ititangdanan yaw. Sa diyo itag titangdanda. Tata? Kan nagadong ay bagbagayo tiliklikod da. Nagrarawad da. Kan nagbubuntog na nagtrabaho. Anya ngay ita. Awan lang araw timayabam. Awan. Saan nakabaawis nga umay brando? Bukodam ti trabaho. Puro sem. Kan ibulag mo si kalaeng. Dua kayo kan dibaga mo. Kasano da ito yun lakay? Umayon ni Bagyong Pipito. Ngam saan tapay analpas ti panagpurusta. Una. Ay, anya magtanti kasto. Lumabas siya, pay! Anya? Ala, paspasan mo dyan, puraos. Taumayon ni Bagyong Pipito. Sapay nagpigsa na jay. Oh, ang dangin nan. Nana, amangan no awan aramiden nyo. No kaya't yuti umay makitangdan nga agpuraos. Ay, naklata nagkukuti jay balay may. Sanak nga bibisin iti kwarta. Ala, bukudan nyo na itatrabaho yaw. Tutal, nagalas yung gali yaw. Anya? Una hindi kasto bakit? Awan mo latimbayat nga may tumulong katatan. Ay, man nga rod ako eh. Lumapasak pa parang mo daw. Ha? Nagpigsa ito daw. Umadda kayo dito magpurpuro si Tibukat ka nabasa. Naglalagi din na yan. Pare, umay ka. Pangasin tutulungan na kami. Nagpigsa ka rin ito daw pare. Iso na pa nagginbatang iti arak. Nag-chat kami man ka ni tatabol daw. Anya? Ala, bukudan nyo na ito trabaho yun. Agpuros, kinagbunag kayo doon. Untod sa panunaw, saan kayo nagmulmulay tinalawa? Awan mo't lang, mayaban niya, watumulong ka na kayo. Kanya lagi din na yan, malalabsan kayo pa dito. Anya? Oh, anya, nalpasan di Bagyong Pipito. Nga maging kaita. Sampay lang nga nailakot ti karabasa yo, iya invat. Uling nga rin tata. Adal kaita kada kayo kagasawa. Ha, lumayan ko mga minti kas tayo, kadang iti tao nga inayayban nyo ide. Adda ko mati tumulong kada kayo ita. Tata. Ita, marit na yung tirigat, no one ti tumulong, nagkasapulang kayo.
No saan na sayater aramidem iti padam a tao, Brando. Uray agpakaasi ka, awan ti tumulong keng ka. Wan nga ro tata, agbabawi ako. Iti kasjeng inaramid mi. Kaya nga ita, uray makitkita na kayo iti tao, amarigrigatan ni bangkag yaw, lablabsan na kayo latan sa daag kakatawa. Aywanan nga men, dagitay ayaban na tao. Tapno no ayabam tumanen, umaydan to, Brando. Anya kalaki din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, ito'y drama tayo, Anya Laki Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Nay, apay aldawon, saan pa'y anang lukat damari kandani di tabalayda, taraok at taraok dagiti kawitan. Uwin nga raw, apay nga ta. Ay naaldawan damanan Naimbag do isaw. Amangan may no da sa gubanit da. Ay amamu kun ti anak ta, kun ti asawa na kulas. Aldaw ti panagriring da. Oray mainitan dagiti ubot da, mayat pa'y laeng ti kukot da. Ay, kasano ngamin day ta. Kasano ngamin adumuras ti panagbiag da no kasta. Anyat oras taon ang makasangpit da yumada. Alas 11 ton Ay nako. Maladaw dang agreng. Sa nakagingginat dang agulay, anya laki din aya. Ay, naku namon. Agreeing da iti alas 9. Umes buda, nasurok at 30 minutos. Agluto da, may isang oras. Manganda, may sa oras. Magnada amapan ijay umada, may sanga oras. Sumangpot da, agtugaw da pailang. Ag cellphone da, 20 minutos. Ay. Agtrabaho da, may sa oras. Kalpasan ti may sa oras, mapandamangan. Malpas da amangan, agilad da pa ija kalapaw. Rason da manan tinakapudpodo tadarang tinig. Ay, unay mo dagitan nga anak ta. Talaga di dapay mo't ammo ti agalisto. Nanang, adda ka di nabati nga inapuyo. Apay, awan ka dit bagasyaw. Adda nanang, ngam nabanglos. Kag, di ka naglutaw. Ay naaldawan kami nga rod nanang. Ay kasta ka na ayaw. Awan lakit na aldawan. Danda ni alas 9, di kay pailan na migat. Apay, anya launay ayati pagpuypuyatan nyo nga may. Takanayon kayo ang maaldawan nga agreain. Ay, awan nanang. Ng maimasan mi mga minti maturog. Ay, bala, mangan kalat taditan maray. Tasyak, mapanakaw iti umak. Ay nalakay, aldaw mo't gaya mong. Aba, anya oras na yan bakit? Danda ni alas 8 alakay. Anya? Maladawan dagiti ubing ije pagadalan da. Masos, uling rin bakit? Si kanto mga lakay. Mayat ti kakapkapam kanyak. Kita aman, naaldawan tamanun. Ay kaya asawa ka nga rin boy. Unang ni, naaldawan tayo manun. Maladawan dagiti anak ta. Nala, agawaan bakit? Ingkaglutong iti balunan da. Mapanak pa ije balay da nanang. Amangan nuad da na bati nga inapoy da. Lakay, nakitam ka di dagijay kakaanak kak alimabas. Dagijay anak damanang maray. Wan, kasla di da pa limabas kat anya orasan. Maladaw dan di pagadalan da. Ang mga no di naman ang sumrek Pasado alas 8. Apay nga tamanan Amangan mo ito nagigidandamanan nagpanatang. Ngun nga raw,
Anya nga tanong kay da kitain, bakit? Ngam no na panatangda, imay ko manangalan ni Manang Mari ti agas. Ang mga noawan man ng kwartada. Ala, bay amon. Mapanak to, inton madamdama. Mapan ko idakitaan. Amangan mat no, anya tinapaspasama kan kadakwada. Nay, ang damat gayam dagito'y ubing. Mayati ay ayaman damanang. Katwa na din ko. Apay ka day. Ay na, kunak ano ag sakit da, iso adida simrak iji pagadalan. Ay na, naaldawan kami nga rod ading ko. Iso ang pinaglangan ko idan Anya? Uy, pinaglangan ko idan. Kaputadyak nakaluto iti balon da. Ay, unay mat daytan manang. Agbalin kayo man mat a responsable aparentis ako nada. Ha? Apay, anya launay ayang amin ti pagpuypuyatan nyo. Tamal-aldawan kayo. Awa na din ko. Ngam nila kayo ko nga ron. Anya? Uy, na din ko. Gaputa talaga a sweet lover. Iso ang maaldawanak mat Ay, unay mat daytan manang. Kat iso man. Amo, uray si kaading ko. Mayat tituturugam no siya arakop kan kanila kayo. Ay, nagrabaw arason dayta manang. Kan nagalas? Anyan to ti ko na ang dagiti tattao ang makangag iti daytang ibagbagang. Ha? Amangan no ibagada, asaan asumsumrag dagiti anak yo iti pagadalan. Gapo iti kinairesponsable yo, manang. Anya nga tanong ayabak ni Abirat Dani, iji trabaho may, bakit? Ay, wan alakay, taiso pa ay pangalaan da iti kwarta. Wan nga ron, tanay, kaslawan mo ti maapit na di gardin da. Ay, kasanomat ngamin nga adda maapit da, kat di damat aywanan anaimbag ti maula da. Ay, unay mo daytan ngagpayso. Kasano? Kasla pa nagtrabaho ti ubin ti pa nagtrabaho da. Ado ti oras da nga agil-ilad, ngam ti oras da nga agtrabaho, salbag kide. Nasaya at mo, tanapan nakitagod ni Danay. Undara, alangan mo nga may ngagigan na ang jita balay da. Awang mo aramidan da. At damot piman ti obrada lakay. Anya kumangay. Ay katmangan maturog Anya? Ay, nasaya at launay. Barang saanin ang maaldawan ni Mare, no awan ti asawa na. Tanay, naglangan manen dagiti anak da idi na minsan. Gaputan na aldawan da. Di tagarag. Iso na saya at no madayo di may isa. Barang agpanuno mo di anak mo. Hanggang para makita ako, Las. Para makita. Ni, adakan na kay. Un bakit? Ay, nagyamanak na kay. Kailiw ka una yun. Ay na, manulangal daw tikawan ko dito balay. Kailiw na ko natakaw. Un alakay, maikawa ak unay, gaputaawan kaabay ko iti data. Maikawa ak talaga. Ay na, oras siya bakit? Kailiw ka unayan. Lakay. Kasano? Naruwamak anak arakop king ka maturong. Oray siya ngarod lakay. Iso anasaya at mo't anagawid ka. Kailiw ka mo ilahang nga rin bakit? Maikawa ak tawan ka akay da. Saan ka nakaturturog iya kampo may? Sana balay? Sa ala ko na pumanaw manan. Ngam nalpas ka din kitrabaho yon, lakay. Saan pa'y bakit? Nagikataw. Gaputa nagalas mo iti ugali dagiti katrabaho. Kan kailiw ka ngamin unayin bakit? Mala, sana bali lakay. Tinapatag, saan tan nga agin na dayo. Ala nga ron bakit? Panawang pa'y na italablabaam. Inta pa iti silagta. Anya?
asawam iti trabaho na maray. Ay nananang, kano nagalas ka nung ti ugali dagiti katrabahuan na. Ay na, di mo panuynuyan ti asawam maray. Gaputa am mo kong ti asawam. Sigurado, ingkuri naman ng ti ugali na ijay, anakaginginad unay nga gargaraw. Unay kayo matan nanang, kahit isumag. Kano kasla pag-ungagkut-kutay. Kasla abakag pa'y iti innalistuan na. Oray bakit akong. Anya, kati sumag. Da kayong mananang. Kasta unay ti panang ibabayo iti asawa. Katawan mo ti madingar aramidan na kada kayo. Ay nawo, nanakaw. Awan ti madingar aramidan na kada kamay. Ngam ti jak kayat. Kat ti agpadpadang aramidyaw. Awan man laang ti oray may sang alisto kada kayaw. Unay mo ni manang. Talaga adi da agbaliw nga agasawa. Nay, agong ungit kamutan bakit? Ay na, maasyanak nga rin kadagiti anak da. Naglangan da manen. Sigurado, saan manen anak kaluto iti balon da. Ay, unay mo nga agpaiso na kita. Makapasuron at talaga. Ay na. Ay na, di ka kadi agong ungit bakit? Kaya't mo kaday, tatuladan tayo da, Anya? Uy, bakit? Kaya't ma'am. Ay nalakay. Nagato ti mabalin mo at tuladan, ngam dayjay pa'y nagkalaskit di nga aramid. Ha? Apay, anya ti kayat mo at tuladan nga dakwada. Sweet lover akmat aramidak ti obligasyon ko kan ka, nga uray saan ta amaaldawan nga agreeng. Ay nawanan bakit? Anya laki din na kaya't kalaang matapagisaman Gaputa kas lagas ulay tagong mo, gapoy ti panagong ungat mo, bakit? Ay, unay mo daytan, maray. Naaldawan kayo manang. Nanang, simang pala ang ti asawa, naaldawan kayo manang. Ay, unay mo daytan. Isungarod nanang, kasangsang po ti asawak idilaang kalman. Iso ang naaldawan kami. Neta, nanang, kit impapas mi mo't ati iliw mi iti tunggal maysa. Ay iliw-iliw dita. Adula amay, apay, di kada aya ti panagin na dayuyaw. Nanang, di kay agungot ka din. Malakit din, agdawat akong itin na puyo. Promise, sukatak to inton aldaw. Ay na, awan din na puy may. Ano sa inyo ati maladaw amangan, na aldawan kayo nga ruta nagreng? Ay na, kaasimot dagiti ubing nanang. Amom gayam akaasida, ngam di mo inkarigatan tinasapa nagluto iti kananda. Ay na, Mariaya, agpanunot kamutan tanay, nagsasarunon ti panaglangan dagiti ubeng, gapo iti kina irresponsable yung anaganak. Kaputa, umay ko ipakaamo kada kayo nga umay ag home visit dagiti teachers day anak yaw. Tapay ka no ading ko. Umay da kayo bagaan asapaan nyo kano ti agreeng tunggal agsapa. Anya? Wan manang, umay da ibaga adi yu unay ti agpuyat kinilakay mo. Wan, agibati kayo ngamin iti oras iti panagturog. Maglaan ng oras sa pagtulog kunada nga rod. Di yu ibusan iti rabi iti. Sikamot ading ko. Kilay bagbagan. Katisumat. Isu ngamin ti aramidan nyo. Ay na, day tanga tati umay da ibagang agpaiso. Adi pa'y kat kababain. Ay na, kat kababain adi talaga manang. Anya? Ay na, kun kunak laang manang. Ngam sigurado, umay daamuan no apay akanayo no aglangan dagiti ubingyo. Isu asakbay da maamuan, anya ti makagapo, ay nagbaliw kayo matang. Wan, di yu urayan nga ibaga dagiti ubingyo, kadagiti maestrada, akanayon kayo ngamin amaaltawan. Isu asaan kayo amakaluto iti balon da. Isu akapilitan na paglangan nyo ida. Anya?
nyo man datain mula yaw. Apay ka di, tatang. Talaga gaya, madiyo pa yan ba? Apay ka di ngamin, tatang. Inaharap amin ang dagitikal din ko. Anya, apay ngamin nga impan nyo ijay dagitikal din nyo, tatang. Ijay ruot ko na. Yung dagiti mula yaw. Ay na, nagahango na amin ay. Awampay tinabiyag ko na ba isa? Anya? Sa lumak ngamin. Anya oras ay. Saan kayo pa anapan ijay garden yaw? Naskin ko mga idi awampay init na panyo sinibugan. Ha? Yung sa bali sa ngamin tisap-sapahan nila kayo mo asibugan. Tunggal parbangon. Isuan aldawan kayo manay. Ay na, saan nila amaw o mga sibsibog? Da kayo matatang. Day tala ka na yun, tibagbagayon. Takasanuman ngamin. Sipot iday, awampay tinasiputak anasapa kayo nagweng. Ala, sana bali tatang. Mapan kaming to ijay garden may. Mapan mi kitaan dagiti mula may. Ay na, sayang mat dagiti mula may. Nagango da amin ngagpaiso. Ibagbaga nga ni tatang. Di mo pailang minpatyan. Kat saan mat nga ulbod ni tatang. No apay nga min abaybayan nyo Sa ita, kundi panemid ka. Kasano, kat sabali mo nga min tibagbagana. Apay Kano sang kaibagana, sabali nga min tisibsibugan nila kay kutunggal agsapa. Anya, kat amangan mo't napundo nga min. Ay na, manang. Agalibtak kayo amin nga agtrabaho Saan adya aldawan, saan to kayo mapan ije garden. Kitaan nyo man. Nagsasaro nung nga awan apit yo. Gaputa di yo maiwanan husto dagiti mula yo. Kasla ay ayam ngamin di kas tayo nga agtrabaho. Ha? Ay pasensya kayon. Ngam iso ngamin ti madlaw ko kat. Kitaan nyo man. Ultimo dagiti ubing. Apektadon ti panagadalda gaputa kanayon nyo ida apaglanganan. Nag-home visit na pa yan. Sayang ti aldaw manang mari. Ha? Ulitak man na. Agalisto kayong agtrabaho. Taawan mo't nga rod ti mabalin tayo iti biyag. No bak nang tayo kuma. Di iso. Ure mat maturog lang ti aramidan tayo. Ngam saan mat nga rod. Iso nga ano sam ti agriing iti masapa. Agluto ka iti balong nagiti ubing. Parubuatam ida ama pa nag-eskwela. Kat inton makapanaw dan, rumwar kayo matan. Mapan kayon iti garden nyo tapno adati malpasyo at trabaho. Bakay? Ay na, maturog tan lakay. Di ka umanisterya. Ha? Itaman pa'y deta bakay? Ha? Ay na, naamiris ko timbagbagada tatang. Kanti kapsat ko. Ha? Nasken nga agalis tutang agtrabaho lakay. Tani, dumakdakulan dagiti anak ta. Kat umadadon ti kasapulan da. Ha? Ken ay na, sayang nga agpayso ti banbannog na iti garden. Ken ti puunan. Nagsasarunumot tin anabangkrap ta iti garden. Ay na. Huwag na ron bakay. Sa bagay. Basol ta. Kaputa saan ta tinaripato ang imbag lagi timula ta. Huwag nga ron. Kasanuma ngamin. Kat kaslata ubing nga agpaiso. Maaldawan ta nga agriing. Aldaw ta amapan ijay garden. Kat masapa tamanin nga agawin. Huwag nga ron bakay. Itala ang ama-amiris ko dagita. Huwag nga ron lakay. Ngam sana bali. Tinapatag na kaamiristan. Kentap no saan tamot ama ibabain Amangan no ibaga dagiti ubing kadagiyay teachers da. Amaladladaw tangamin nga agririin. Iso asaan ta makaluto iti kananda. Iso akanayon da nga aglangan. Huwag nga ron bakay. Ala, baliwan ta nga rodan dagitang aramid ta bakay. Wala kay, iso amaturugan. Tapno saan tamanin amaaldawan nga agriing inton biga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.